Hola quechohablantes y futuros quechohablantes. Hoy aprenderás a contar números del 1 al 100, ya que la mayoría de nosotros ya sabemos hablar quechua, pero contar solo algunos números, pero escribir ni idea. Por eso hoy día aprenderás dos cosas: a contar y a escribir del 1 al 100. Por eso, si quieres aprender más sobre el idioma quechua, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mis videos futuros y aprenderás más sobre quechua. Aquí va. Ch'usaq, huk, ishkay, kinsa, tawa, pishqa, suqta, qanchis, pusaq, isqun, chunka, chunka hukniyuq, chunka ishkayniyuq, chunka kinsayniyuq, chunka tawayniyuq, chunka pishqayniyuq, chunka suqtayniyuq, chunka qanchisniyuq, chunka pusaqniyuq, chunka isquniyuq, ishkay chunka hukniyuq, ishkay chunka ishkayniyuq, ishkay chunka kinsayniyuq, ishkay chunka tawayniyuq, ishkay chunka pishqayniyuq, ishkay chunka suqtayniyuq, ishkay chunka qanchisniyuq, ishkay chunka pusaqniyuq, ishkay chunka isquniyuq, kinsa chunka hukniyuq, kinsa chunka ishkayniyuq, kinsa chunka kinsayniyuq, kinsa chunka tawayniyuq, kinsa chunka pishqayniyuq, kinsa chunka suqtayniyuq, kinsa chunka qanchisniyuq, kinsa chunka pusaqniyuq, kinsa chunka isquniyuq, tawa chunka hukniyuq, tawa chunka ishkayniyuq, tawa chunka kinsayniyuq, tawa chunka tawayniyuq, tawa chunka pishqayniyuq, tawa chunka suqtayniyuq, tawa chunka qanchisniyuq, tawa chunka pusaqniyuq, tawa chunka isquniyuq, pishqa chunka hukniyuq, pishqa chunka ishkayniyuq, pishqa chunka kinsayniyuq, pishqa chunka tawayniyuq, pishqa chunka pishqayniyuq, pishqa chunka suqtayniyuq, pishqa chunka qanchisniyuq, pishqa chunka pusaqniyuq, pishqa chunka isquniyuq, suqta chunka hukniyuq, suqta chunka ishkayniyuq, suqta chunka kinsayniyuq, suqta chunka tawayniyuq, suqta chunka pishqayniyuq, suqta chunka suqtayniyuq, suqta chunka qanchisniyuq, suqta chunka pusaqniyuq, suqta chunka isquniyuq, qanchis chunka hukniyuq, qanchis chunka ishkayniyuq, qanchis chunka kinsayniyuq, qanchis chunka tawayniyuq, qanchis chunka pishqayniyuq, qanchis chunka suqtayniyuq, qanchis chunka qanchisniyuq, qanchis chunka pusaqniyuq, qanchis chunka isquniyuq, pusaq chunka hukniyuq, pusaq chunka ishkayniyuq, pusaq chunka kinsayniyuq, pusaq chunka tawayniyuq, pusaq chunka pishqayniyuq, pusaq chunka suqtayniyuq, pusaq chunka qanchisniyuq, pusaq chunka pusaqniyuq,
Posaq chunka isqunniyoq. Isqun chunka. Isqun chunka hukniyoq. Isqun chunka ishkayniyoq. Isqun chunka kinsayniyoq. Isqun chunka tawayniyoq. Isqun chunka pisqayniyoq. Isqun chunka suqtayniyoq. Isqun chunka qanchisniyoq. Isqun chunka posaqniyoq. Isqun chunka isqunniyoq. Pachaq. Sayk'urunchis chaypis yachaqaspa. A eso yo llamo aprender. Bueno, si llegaste aquí, es obligatoriamente que te suscribas porque esta serie va a continuar hasta donde podamos. Porque esto no se acaba aquí. Vamos a continuar en el siguiente video. El video será de 100 hasta 200. Por eso, si no quieres perderte los siguientes videos de 100 hasta 200, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te llegue el siguiente video. Yo soy Cipriano Rudy y nos vemos en el siguiente video. Chao, cuídense y que tengan un bonito día, tarde y noche.